Keni hi government piang haya high school Zirlai ambassador te kanya kamhing chu jing thabori kanya class 9 ami kani kamhing chu sia chang kimi nia class 9 ambassador kani kamhing chu Jessica Khwalchone nia class 9 ambassador kamhing chu Lalrin Feli ania ambassador kania class 9 tunjum topago awareness kan hlokpui emema kan thante po hian an hlokpui ve ngai kan ringa I keimani pon midang te ri hlo te ti tur te kan lo awareness anga kan lo shilwenga te lo tur teng kan lo shilwea keimani pon ti lo turin kan lo in ring ve to don ni kan lo me kaming zo Augustine Zorin Puyani ya government piang laya high school kan lu da so to da class day kan wek po kaming chu Emmanuel Masomdo ania government piang high school aga lu ta tuna hian class 9 kan me kan kaming chu Masomdo ania government piang high school aga lu ta tuna hian class 10 kan ni kaming chu Valal Bochea ania government piang high school aga lu ta tuna hian class 10 kan ni kaming chu Ruben Ram Chon Moy ania tuna hian government piang high school la kalu ta tuna class 10 kan ni me kan ni tun jum ke ni hi government piang ai wa ambassador te kan nia tun tobacco awareness chungchang hi kan lok pui MMA heng vailo chungchang vela te po hian kan shet bel tur tam tak kan shet bel pha ke mani me ba kan class pui te la ka te lecture pe the turin ni zirtira kan lom tak zeta ke mani kan nun ko ate po kan man rang kai the tur ngei na turin ma kan la zel don po kan jon soile du chu tunla ya thalai ke mani ang tam tak te ri lawa tang te nom to heng hi poi kan ti puya chuwa chonin tun anga ke mani ang rolen ni tanga ti chin lo ya poi mo zia ti kar karon soi do ni hello heng program kan sikula in ron mang hi apa sabera chuanin in zawai chunga khan lom thu karon soi do a program thatak me ne no nangma ni nang ni zir lai tan a lulut tu kani mo ashanin khatiang ang in zir lai khangai thadon ta ula khoya ma han ngai thang tur kha oblo ani ma se nangma ni ron kal chilin te in u te mi thiam tak takin nangma ni ron kal chilin nangma ni du sakna nen ti hian ron lesson te ron pe chewa ron zir tir chewa thil tam tak in zir chwa ka ring anem in lo puem ani le nuam in tiem in van nei em ani ti kha shat phot tur ani tin chu me ba ka du sak takin aron zir tir chewa thil thatak tak aron shil chewa in sha tur poi mo tak tak chu me ba ka lo man te mo an ron pele zel hai gift te kan la dong le zela kan lo em ani hetiang ang program hi om ti po ke ni chuan kan lo shelawa ma se ti hian program thatak mai kha lo om ring lo nia skula hetiang a ron kala mi ron panan ron enge ni engkim mai mani nan ron boy puya ke mani boy ngai mi alovin engkim mai bulatangin tiang chuan nang mani hlong na tur hlir kha ron kingani hetiang program in ron bwa sai sakawa hian lom thu kan soya tin nakin zela nichina in teacher ina soyang khan
in man changkai na hun tur kha sia tur ani a hun taka man changkai tum bok tur ani ti kha kan soi du bok ani ka lo me Chibevek ulevo inni January ni som panga sang ni som ni parukai hanin government piang hleya high school la Dylan Triple A session 4 kan nei zo che atuna kabulai hanin kan ambassador 10 oma an mani han introduction han nei vere rese kaming chu Ruben Ram chhon mo ania zon class 10 zir lai kani kaming chu Augustine Zaurin Puyania tuna class 10 ka zir mek ani le Ruben ambassador ni chan min shil thengem ambassador kani chan tak chu hemi drugs awareness lampang hi kasha chiang cha ka drugs that lo zia hai kasha chiang cha ka kashiat tam bel thai hai tunlai a that lo zia a lore me henga hianin khami chungchang kan zir dong thi ka sia khan khami a that lo na kong kha shiat bel ka du wang khan khami wang khan ambassador han kalu thang ole alom om hle mai ani le nang digital literacy hi nang mani angrwa student hotan hanin enge achat na a ishat enge I mu dan min shil ve thengem hi student ta hi changkai me ma ka zir la ya te min pui theya te ka shet lo engkim te a om de veka nang so min pui ma engkima top mai ani he kami session kan nei to zong zong a khan eng session khange lokpui bera in shat second season le third season hi ning ka sia chanju second season a kha jon kan ngai thla kan sia tun chu third season hi chu kan zir hi practical khan kan tinga la wang khan phone kan tinga la wang khan ka chiang bi ke mani yan alom om hle mai ani le nang midang bula ithil shat hemi session 1 2 3 4 achanga izir chwat dekha I chungte mo I chante bula te shi chong ve em ka chung te le ka thie te po ambassador ka tel thu te ka shil ve a le ka zir lai te ho ke mani ang rual ta te a tam kai ji te po ka shil ve rol alom om hle mai ani le ambassador khain lo ni ta ter khang ambassador in ni chung khan enge nuamin ti em in hlok puin in shaim lok pui tam taka kan lok puya nom kan tia aino cham ber chu ke mani ang rol pui kara presentation kan han pe thei tele kan han shilfia vel thei kan nom kan ti lai ne chonin sarte po an fela in ti lim phain boring lo turim min zirtir thiama kan khan dong kan te me mani alom om hle mai ti zong kha kan hun nei thei te chu nia in hun hlutak mi pe ka vai kan lo me